Isingiro nemanya nk'emu mu za district ziri kugaburira ihanga ahabwa ebitookye birikurugayo bita omurundi ogu buri kimwe kihendukire ahabw'okuba haitu orikugambira entookye zikashiishwa ekyanda kandi abahingi n'abashuubuzi abatwire nibiha akasente omu bizinesi egi nibagira ngu tibaine n'ez'okukoresa omu biro bikuru ebi. Omushana gukaka munonga gwakye munonga ebitookye byabura twaburwa enjura ate enjura egiye kugwera oshikye ukiine abiri atema enkota 200 atema enkota 50 muni kituba ngu aine kucongera ebeeyi kugira ngu afune sente z'abakozi hariho bakasitoma tuguze abantu boona omuntu yakubaire nagura tiine kyagura enzara ekateera omusina wagureeba omusina gukateera ensi yoona omuntu yabaire aguze ebitookye bweye nka 10 aiza mudara akuhagira obunyanya ate aguze ki emisiri ekasiisikara omusana omuntu yabaire aguze ebeeyi y'ebihimba aguze ki aiza akuhagira mudara akora ate aguze ki. Abarikubaga ente nabo ebyara babitiire omu nyindo kandi nibagira ngu empiha z'okugura ente n'embuzi z'okubaaga tibarikuzireeba. Abahoona nibagira ngu omubare gw'abantu abararya enyama nigubaasa kushuuma. Mwene egi Christmas neebaasa kwija okutanura kurungi ahabw'enshonga y'esente. Tushobora tukubiireho tiine n'ekitugurize mbwenu kabirebire bituguze harimu obworo ati nkanye omworo ikapito ngine emitwaro egi ndya kugura ekitookye birataho nimba nataaha nogura akahunga nabo omwete akabona bwesiire enzara. Nk'okukiringa omu bwire obu abantu nibagura munonga emyenda misya kutuhikirira abashuubuzi b'emyenda kandi bo nibagehonoora ahabw'abantu obutiija kubaguraho. Christmas egi neebaasa okutabonera nka Christmas ezindi ahari itwe abashuubuzi konka ekiriize ryo turagende nakyo nk'okurugero kutukureeba seerizi ningi sente tiziriho abantu biine sente gusa abantu abahereza ebihimba ni baki kandi ekindi orutookye rwateerwa omushana abaine ebitookye nabo ni baki wana ori obwire nk'obu abantu bateereze layini hata mbona kuba hijwire okamagingo aga nore hariho n'omuntu omwe nawe n'embabazi ebintu tubirungi tubikongeza bakabyongeza byaza nahare. Hiine abantu abarikutuura omuri isingiro konka batari nzaarwa zaayo bo nibagira ngu embeera egumire kandi tibaine na nteekateeka ez'okutaaha owaabo omu kiro kikuru. Abantu nibiija konka nibiija mpora mpora tibakabiire bingi konka ntwesipekitinga kwiza kukanya omu bwire bw'ebiro by'okweyongerayo omu maisho. Abantu omu kyaro tukuza kutaaha kandi turagahe tutiine sente abantu bakaba bakora byahika ebiro 23 esente ziba zaabiireho konka hati tiziriho na 25 nituza kuzirinda. Enshonga ezi zoona zeegyekyeriirwe ekyanda ekyasiisire obuhingi hamwe n'obworo obwasigirweho endwara ya COVID-19. Gashakwa Ruth Nwamanya.